Yabona ukuthi uMadondozela ngamafezinye ingane use-oda umjaheni twade ne-meeting isheshayo igoli wa-odela umjaheni Red Bull emhlohla ukuthi athatha amandla ukuthi athuke umgodi ngoba uMancane ngeze kuthengele Red Bull ukuthi iqanqela kabi leli ngeke likunike Red Bull lingesithutha buka ngishiso lakhe abonga lo mjaheni ukuthi umbuka ngesolokungcenga ukuthi umjaheni amthukele umgodi. Uyabona nje usebonile CD yangayisisi kamjaheni ephumakho kwavule kwam-order kwambizela lapha espare kwathiwa kuzothenga Red Bull kuzothuthiswa ngumgodi bakhuluma lapha nje uMadondozela ngamanye afezinye ingane usedonzela manje ngemntalapho kamjaheni ke manje uzodondoloza kuba umhlulile umntalapho uza ode nje lezi ingane lezi ukuthi akayifisharishi lapha engomeni ngoba naka sathi usezothini ubunsizwa nobuhawu kuyamehlula usiyegijima manje usiyembeni ke manje thuse odo umjaheni uzomodela Red Bull nako kumjaheni kuyathuthuzela thuthuzela ke Red Bull uzothuka umgodi akho ngisho iplate akaze behleli lutho baphuza Red Bull kuphela ungathuka umuntu ngeRed Bull. Hey no mjaheni bakwethu kasebe mabhizinisi kamjaheni sihambe thuso uMancane nje wawazi ukuthi umjaheni ojika thengela lo Mancane Red Bull iqonqela leli uMancane nganthiwa nona notekisi baphila ngeingudu zelokhuza zesitela wowe ibona nje ingudu engathiwa idliwa insizwa ngoba insizwa igijima nelokhuza nedampi thiwa basana kanje koshilisi lapha estage thuvele order makhathoni amastela bawagunkuze ayikho indaba kaMancane ayikho faila yonke into yalo muntu manje yafeyila lokho eshushu umbuye khona ifite dayshite ngeke ngibayeke ngoba into engihlangayo uzobona uyincoma ngamafa abantu uhlanga amathente ezinye izingane usedla umtrabhaza kamjaheni ke manje uyoncitha kathi umgodi obenemehlula umgodi yamsaba bemthumelela abantu awubona kumjaheni sekubamba islevu ucanga ukuthi uMancane uyakuthanda akasithutha uMancane bemtheke Red Bull nje ufuna ukumhlomekisa phakathi kumgodi hello dudu wasemdletsheni lona sile